Hata maneno ya Mungu yanatuasa katika kitabu cha Mithali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kumuomba na kufunga, mimi nina uhakika tutashinda. Ko tuzatsinda. Wote tunaogopa kufa, lakini angalau tunaamini kwamba Mungu yupo. Mwaka jana tulipita salama mpaka watu wanatushangaa. Kuburyo abantu badutangariye. Hata marais wenzangu wakananiambia ninyi ni wachawi huko Tanzania. Nikasema mchawi ni Mungu. Nababwira ko umurozi ari Imana. Bali pia tumshirikishe Muumba wetu, kwa sababu kwake hakuna linaloshindikana. Hata maneno ya Mungu yanatuasa katika kitabu cha Mithali. Ijambo ry'Imana rirabitubwira. Sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6. Naomba haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Sasa none niba Yesu yarageragejwe iminsi alijaribiwa kwa siku 40. Mimi nawe tunani mbele ya Shetani, imbere ya Satani. Tusimame na Yesu. Tuhagarane na Yesu wacu. Tusimame na Mungu wetu. Tuhagarane n'Imana yacu. Kila mmoja katika imani yake tutafika. Hari n'abayobozi b'amadini bamaze kwibagirwa Imana y'Imana batubwirizaga. Wanashika vitabu, wanafahamu ibitabo mu maboko yabo, bazi neza uko ba Danieli babaye mu nda matumbo ya unapoona kitu huwezi ukakitatua wewe. Nubona ko hari ikirenze ubushobozi bwawe utabasha, bwira Imana. Imana ni ishobora byose. Tuendelee kusimama. Dukomeze dushikame. Kwa kuchukua tahadhari, lakini pia ariko tunashyira imbere Imana. Mungu hashindwi. Imana ni igitsindwa. Tumeanza sana kutegemea nguvu za binadamu. Narudia kuwaomba. Ndongenda binginze bene data. Tujue Mungu yupo. Tumenye ko Imana iriho. Mungu ndiye muweza yote. Imana ni ishobora byose. Ninashukuru viongozi wetu wa abayobozi bayoboye amadini yacu hili. Ko bakomeje kubwiriza ibi bintu. Tuendelee ndugu zangu wa Tanzania. Tukomeze bene data wa Tanzania guhagararana n'Imana. Tulishinda mwaka jana. Mwaka ushize inawezekana hili ni jaribu lingine. Icyari ikindi kigeragezo. Naro tukisimama na Mungu. Nacyo niduhagararana n'Imana tuzagitsinda. Inawezekana kuna mahali tumemkosea ko wasanga hari aho twacumuye ku Mana. Inawezekana kuna mahali tunapata jaribu kama Waisraeli Abisiraheli bahuye nacyo bari ku Gikanani. Tusimame na Mungu. Duhagararane n'Imana bene data ba Tanzania. Duhagararane n'Imana. Kufa tutakufa tu. Gupfa tuzapfa. Ukafa kwa malaria, ushobora kwicwa na malaria, kanseri, kwa magonjwa mengine kwa sababu kufa kubera ko urupfu ruriho. Lakini kamwe ariko uko biri kose ntituzareka Imana. Tusimame na Mungu. Duhagararane n'Imana. Ndugu zetu Waislamu, abavandimwe b'Abasilamu walitangaza muda wao wa kuomba. Ibihe byabo byo gusenga. Na niliambiwa na mufti wao. Niwaombe tena wa Tanzania kama kuna mahali niba hari aho twacitse intege twongere dusenga Imana. Tuanze kwa leo tangirane n'Abasilamu uyu munsi ambao wameshaanza. Kesho kuwa gatandatu bene data b'Abanyesabato no ku Cyumweru ku bavandimwe b'Abakristo dusenga iminsi 3 kwa kumuomba na kufunga. Ubwo gusenga no kwiyiriza mfite ukwizera ko tuzatsinda. Imana imugishanya kugendera William Kijazi ahagiye. Najua na sisi ndabizi ko natwe turi mu nzira. Mungu awabariki familia. Kandi Mungu awabariki wa Tanzania bose. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bibutse aya magambo yayavuze mu kiyo cyumwe mu bayobozi wari witabye Imana. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimshukuru sana ndashimira cyane Padiri Paroko kwa mifano mizuri aliyoitoa. Ngero nziza yatanze hasa ya majaribu ya Shetani. Avuga ku bigeragezo bya Satani wagerageje hata Bwana wetu Yesu Kristo kwa siku 40. Sasa none kama Bwana Yesu yaragerageje alijaribiwa kwa siku 40, mimi na wewe tunani mbele ya Satani. Kwa hiyo nizidi kuwapa moyo ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mengine pamoja na Watanzania kwa ujumla kwamba kimbilio letu bwacu ari Imana. Mungu.
Maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza, azabubura. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Menye ko Imana iriho. Mungu anaweza, Imana ishobora buri kimwe. Tusiogope, siku moja tutakufa. Umunsi umwe tuzapfa. Hata mimi nitakufa. Nanjye ubwanjye nzapfa. Kutokana na bitewe n'iki Imana yapanze. Nshobora kwicwa na corona, nshobora kwicwa n'ikindi. Mungu anaweza. Imana irashoboye. Mama yule profesa, hebu simama mama. Mubyeyi w'umuprofeseri, mubyeyi haguruka bakubona. Yarwaye kanseri, lakini Mungu amemsimamia mpaka leo. Imana yakomeje kumurengera kugeza uyu munsi araririmbira Yesu. Hajikwezi, yishyira hejuru. Ninayasema haya sio kwamba mimi ni mtiifu sana, nubaha cyane, cyangwa se nizera Imana cyane, cyangwa se ntari umunyabyaha. Tutaokolewa, tuzakizwa kubw'ubuntu. Lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua yagukuyeho akaboko, niyo yaba atari corona wapfa, hata kwa malaria yakwica, hata kwa kanseri yakwica, hata kwa impanuka z'imodoka, ndetse niyo waba uri kwigendera gusa ushobora gupfa. Ibyo rero iki nicyo gihe nyacyo dufite cyo gusenga Imana. Igihe gitambutse umwaka ushize wabayeho neza, abantu benshi birabatangaza. Uburyo abaperezida bagenzi banjye bavuze ngo hano muri Tanzania turabarozi, ariko nabashubije ko umurozi ari Imana. Ndabahumuriza bene data wa Tanzania, iyi nzira yo gushyira imbere Imana niyo yonyine izadukiza. Duhagararane na Yesu wacu, duhagararane n'Imana yacu, buri umwe mu kwizera ko tuzatsinda. Tuchukue tahadhari kama zinazotolewa na ingamba nk'uko tuzihabwa n'abadokiteri, ariko ntituzigere tuva ku Mana na gato. Tuzave ku Mana, tuzatsinda. Ninaomba kanisa, ndabinginze torero ndetse n'abandi bayobozi batandukanye b'amadini, Abasilamu, Abakristo, Abisabato ndetse n'abarokore. Iki nicyo gihe cyo gufatanya, tubanza imbere Imana ariko tunira. Bene data Abakristo, bifurije umunsi mwiza, cyumweru cyiza. Yemeje gufata iminsi 3 yo gusenga, ariko kuri bene data Abakristo iki ni igihe cyo gufunga iminsi 40. Bazabishobora, yewe biragoye sinabishobora. Kwa siku 40 na wala tangu nizaliwe sijawahi kufunga siku 40. Inawezekana ndio maana na upadiri ukanishinda, mpamvu no kuba padiri byananiye. Lakini watakaoweza, ariko abazabishobora basi muendelee. Ninajua hivi karibuni pia patakuwepo na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawaomba wenzetu Waislamu waendelee kuliombea taifa na kila mmoja katika wakati wake. Na buri umwe wese mu mwanya wiwe. Ashaka kubizeza ko tuzatsinda, kuko muri Kristo mu Mana nta kintu na kimwe kijya kinanirana. Na kwa hakika tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nyinshi zo gushima Imana kwa kuiepusha nchi yetu kuturindira igihugu icyo cyorezo, ambalo hata nchi kubwa tajiri na zilizoendelea kwenye masuala ya sayansi na teknolojia zimeshindwa kukabiliana nalo, guhangana nacho. Na hii ni fundisho kwetu wanadamu, kuwa tukipatwa na mitihani mikubwa tusitegemee akili zetu pekee yetu, bali pia tumshirikishe Muumba wetu, kwa sababu kwake hakuna linaloshindikana. Hata maneno ya Mungu yanatuasa. Ijambo ry'Imana rirabitubwira mu Migani 3:5-6 haravuga ngo, naomba kunukuu, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora mu nzira unyuramo. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi jukumu langu kwa ajili ya Watanzania, inshingano zanjye ku Batanzania ni kuhakikisha ninawavusha Watanzania, uko ngomba kubambutsa bakuye ahantu habi nk'abageze ahantu heza.
nzi ko iryo ari ryo turo nkwiye guha Abatanzaniya, kugira ngo n'igihe nzaba ngiye mu ijuru igihe Imana izaba impamagaye, naho bazampitemo bati wabaye umuyobozi mwiza ku isi, ubw'ibyo wayobora n'abamarayika gahoro gahoro. Ubw'ibyo rero icyo mbasaba ni ugukomeza guhagarara gutyo gutyo, kandi iyo nzira murimo niyo nzira ya nyayo y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ariko kandi dukomeze gusenga Imana yacu. Imana iriho. Hari abandi bayobozi b'amadini bamaze no kwibagirwa ya Mana batwigishaga. Batwaye ibitabo kandi bazi uko ba Danieli babaye mu nda y'amafi. Danieli ni mu muriro. Hari abajugunywe mu muriro, hari abajugunyiwe intare. Intare ntizabariye kuko bari biringiye Imana. None ubu hari abanyamadini bamaze kwibagirwa Imana yabo, ariyo barahiye gukorera. Bibiliya, Korowani babishyize ku ruhande, iby'ubumana babishyize ku ruhande, bimitse iby'ubumuntu. Mureke gusenga, turirwanaho. Mureke iki n'iki, yewe biratangaje. Iki ni cyo gihe cyo gupima ukwizera kw'abayobozi dufite, n'abayobozi b'amadini. Urabuze abayoboke bawe kujya mu rusengero, urabuze abayoboke bawe kujya mu musigiti, kandi ugasanga n'urwo rusengero n'uwo musigiti si we wawubatse, yubatswe n'abo bayoboke. Icyo nacyo ni ikibazo cyo kwibaza. Waretse se abajya gusenga bakisengera, wowe nimba utabishaka ntujyeyo, nimba udashaka kujya kubabwiriza ukabyihorera. Ni waombe viongozi wa dini, basabe ndio wakati mzuri wa kutangaza yale yaliyo tulioaminia cyo kubwiriza bya bindi twizeye. Iki ni cyo ndio wakati wenyewe. Wako mashahidi wengi tu waliosimama imara, mashahidi wa Uganda hapa. Mitume wengi tu walisimama imara katika kipindi kigumu. Viongozi wetu wa dini msitupotoshe. Abayobozi b'amadini nimutugushe. Viongozi wa dini mkasacrifice ahadi zenu mlizozitoa kwa ajili ya kuwapa imara na kuwaimarisha Watanzania katika tatizo hili la ugonjwa.